Thumang kunju khnai ang thanga tamke flight oka khanga flight ni tabuk T1 ni bisingo hapka and boarding pass hi friends joto naitung nai tabuk jantar mantar program paimani yagulo ang lamri phika haino hai terminal 1 lukurokno phunungnani musumo be Delhi ne mangpli 24 hours ni bisingo ang thangphai journey khlai tongo actually direct Agartala ni flight beya ang Bwkhani ni hoite flight rongkha and omon sikang ang train by ma phaikha train ni journey tai flight ni journey train ni journey simi ani 14 hours mane maximum 15 hours tai flight ni journey ga 5 hours thangphai 24 ঘন্টা bisingo tini phung kesang jora 5:40 ni siming birnai ang Delhi o sobinai prai no 8:30 o tai amon bisingo hain hai sarigo program paikhan kino taisa kiski philo nai 8 ni flight bai hage sudu lukurok ngiyo kaham ko phununa bagai tai norok nang thangki saw ni baksa comments nai ro botongo kaham ko phununa ni bagino ang thangi tongo tai ani teams tongo hepono ang thangka kitebo khlain ani khakaino cost mosto flight ticket ma khlaika train ticket kubang kono thangka sana thangka ke tamke direct Agartala ni simingya direct ke to kono tongla mo Bwkhani ni hoti mangsani flight because ang kasi jaga tongyabla abake ma thangko to ke within 24 hours ni bisingo ang news coverage bukhlaine Delhi ni jantar mantar শুধু news coverage khainan bagis thang tongo even jotono saklai jabo mo tiprasani choba ba tiprasani choba bagino debu utsaito apgina ashuk hasal journey clock khlai 24 ঘন্টা ni bisingo thangphai khlainani flight ni journey ga 24 ঘন্টা ka skaya 12 mane already 18 hours ni bisingo sang return flight thangkha phaikya coverage khaikya doke kunung ya lukurok ano coba khaitong di ang lukurok no busakam ke flight phunani chaiduk dong norok no phunuk nai engke ang onek no lengjak sapung lengjak journey ekno norok ni buskang ang kaham ke Delhi ni koktu manok phununani bagi ang tabuk Delhi o phaijak enani Tripura o bani teams kubang kok jaga no deployed jak joto phununani bagi no 9 September Tripura sarok ni kapal birman khorang tisha nani bagai tisha mani no phunung nani bagai no ake jotono khapang ni tapute jomo jotono no khulungkha ang norok ni khachuksa takuk jakob ang tabuk journey okho hebono flight ni update bo ang ri nai ekmatro mo khlaimani kha ang aksa haksal ni thangai tongoni mase buibaksana mo blog da professional blog ni sanaya actually asuktuti bang kok to makhlai lukrok no kok sarmani se omon nakugo tiprasarok yognan bagi nakugo ni ang okok sarmanis hopung asungman yaglo tabuk flight time inkha ani flight gate number 9 o Bwkhani airport o Delhi ni bagi tabuk thangi tongo lengma to lengkha hike buskang othio khunungai nong no thumang kunju khnai ang thanga tamke flight oka khanga flight ni o korang bai kunju khnai ang thango tawa suka sakao tai jora ki sariya gulo shogiyani Delhi o long journey no ni mano mayok okhuino tabung no Delhi o shokai kha biklai drop bathak drop tabuk airport ni okhane disruption bisingo flight bathak oro to satung ta ron mali ege bas kumau gole kana jantar mantar program paimani yagulo ang lamri phika haino hai terminal 1 aije airport ni bagai haino kifilnai phungkasang jorao phaimani tabuk haino hai thang tongphio lengsuka haibono bkhabo tongthuka tiprasar goi malakha tiprasani choba khorang tisa thiniwo jodi om hairoko nuk khangke pelaikhono khabang srango haike ani tutebo journey kolok tongkho flight by thamani yagulo botebo kolok journey tongkho ani totrabo kosokha lengkha
tabuk IGI Terminal 1 Indira Gandhi Airport International Airport Delhi ni oron hote ang thangsinai haino hai tini phukasango phaimani haina kibil thang tongo length ka tabo ang bisingo hapinai checking nani nai tongha haina hai update roi tongai tabuk T1 ni bisingo hapka and boarding pass sukha tabuk habuk tongo bisingo oro agi oromang ma kamane fiaba bisingni romoi talni romoi jepro corona ni yagulo 2020 yang 22 ni yagulo amon namna ni bagai tesa reconstruction klaina bagai boto khlaijak onek dini pore han hai tab 2025 tase T1 haboi tongo hai ka T3 to T2 mang thangmani taw bisingo hapsinai bisingo hapagya taw gate dige thang tongo T1 bo belaino nai thokhlaikya je reconstruction yagulo T2 T3 baimang thangmani keba tini no onek din yagulo T1 no T1 bo belaino nai to ebara chungsa kasha imang ni thai hai amo Delhi Jantar Mantar ni program thaimani yagulo tini phungsang ni aisuk ni flight by Delhi o thangmani kaina hai tabuk ang horni flight by sokoi phika tabuk just on drop omong hang tabuk Bwkhani airport ki and Bwkhani airport ni ongkhri ang sai kaisa jaga thangai tongo tabuk pa within 12 hours ni bisingo Delhi Jantar Mantar coverage flight phaimani yaglo pedal yatra hai ke bubagra joto phaiman domani yaglo program ko motomoti success nangha ani nodoro tabuk ang out ini tongo Bwkhani airport ni ongkhri tongo